Hello guys. uh, Finally I got 1K subscriber because of you all, and I request you again and again to got again 10K subscriber. So I request you to more support, more like, more share, more comment, more views, to upgrade my poor channel. So I request you again and again. Le zavain sibay le regular channel te po he 1K subscriber alone ni diar to nang mani ho support wangin nang mani ho support lo ni se 1K subscriber po he alani the don lo tuna 10K subscriber future coming hian ka channel mianga channel tra content mumal pangai nilo ma se min support zel turin indu sakna kangen le a tuan keipon the ang top in ka channel te po hi active turin kati zel dona ale ang ho support na zalin channel le ngi chalo helpin subscriber 1K ong tungki zel data ke pa amin nang ho loi support viewers te subscriber te ho nang ho support na zalin te kam content mumal hi kasim kun kimale memorial video tidan content a he kasim zo ka hia he malam adinga kasim zo ka hi dewa ahinda nang ho support na zalin content ethak ma le tam tak hia video ki post tam thim tena lakta amumal tidam hi tam bek po ahin nang ho support na zalin 1K subscriber nei isakti wa ki pa ma jinga agin ho chunga ki pa thu gyan se lo tam tak mai gyan ni ki ba ma jinga ki chu ki pa thu gun gana re voice hin zani khan ko YouTube channel khom he 1K subscriber alone tu hin kazukana kazuk kreta kazuk mwa kalom nang ni hazara yinga 1K subscriber kahlin thei he nang ni hazara ni ti kui thingil no dinga na chun nang ni hai boka in mi support na hi kangen nok me uchen ya hundang akhoma milo support he channel kui milo support pe dingin kongen nok ni sina 10K subscriber mating 10K subscriber kui hit nok landing milo ngai tu pek na on la tun ke comment the ang top in thonok tum kata active tum kata ka channel he mianga channel pasideu ni sin la kham chu ka zukhil no ni sin la ole anang ho zalin YouTube channel jong he 1K subscriber zania chun an hitan tunia ka gawina le ka pa hle zengin ke pa thu sego lo se sian do no ho chunga ke pa thu seiding ka bana sama ma zengin tuna hi ke pa thu se na video consume ning ka ta kan sim hen nang ho vet pi na le nang ho support na ho zala 1K subscriber ka mu the hi ti chu hai min lo helin ken jong ke hen no hon jong ne hetu ti ka dei ma zengin to jong masanga 10K subscriber kamu ki theninga no ho jong panai la pi wa ken jong the khama pan kala active good jing ding he ti chu kan se ki thian nang to jong sta pan la pi ham ti la monetization ho jong ai bol thi dan nang ho to ingel khoma engai tu khoma ngai chi ja chu no ho ni support on views pi angai ma jing chi chu wa kan se he. Okay, thank you for everyone watching my video. Anadam bongbong le ki phat ki danga video kan sim ki zela sak zel dingin kon ngane bon chawin stay safe and stay blessed.